मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावदों गसाइगाव साइन्स एकाडेमिआ। गसाइगाव सहराव थानाय गसाइगाव साइन्स एकाडेमिआव देग्लायनि मेट्रिक आरो गोजौसिन आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिनाय गासैबो फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लादों। देग्लायनि 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय गासै 50 सा फरायसाफोर आरो हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव साइन्स आरो आर्ट्स आयदायाव उथ्रिसार जानाय गासै सा 288 फरायसाफोरखौ मान बावनाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव आलासि महरै डिअ रिता राभा आरो बिअ प्रदीप कुमार गयारी बिथांमोनजों लोगोसे फरायसालिनि सामलायगिरि, गोरायुं फोरोंगिरि आरो गोबां फरायसाफोरा बाहागो लायो। मैं गोसाइगाव साइंस एकाडेमी प्रिंसिपल। तो आज आमार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आছিলে अपना क्लास 10 और 12 जो पास आउट स्टूडेंटर कारण तार भर धर अपनार जी क्लास 10 34 स्टूडेंट आছিলে फार्स्ट डिविजन, आर्ट्सर आছিলে 74 और अपनार साइंसर आছিলে 66 स्टूडेंट विथ फार्स्ट डिविजन। सेकेंडरी आर्ट्स एंड साइंस और स्कूलर माने जो बोर्डर एग्जामत माने हेरी करा और पास करा जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम ভাল रिजाल्ट करा लरा छाली ताते आहिसु और गोसाइगाव साइंस एकाडेमी সমগ্র অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? এনে অনুষ্ঠানটি বাৰু আমি মই নিজে উপস্থিত হ'ব পাই খুবেই ভাল লাগিছে বাৰু আৰু লৰা ছোৱালীৰ যিটো উৎসাহ তেওঁলোকৰ যিটো ভৱিষ্যতৰ যিটো খুব মানে এটা সপোন লৈ তেওঁলোকে যিটো খুব হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিছে তে সেই হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰাত তেওঁলোকে কিছু সফল পাইছে আৰু এই সফলতাৰে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে আৰু কিছু হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিলে আকৌ তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে আকৌ মানে সফল হ'ব পাৰিব আৰু তেখেতসকলৰ উজ্জ্বল মুখবোৰ দেখি মই সুখী হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মনে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। এই প্ৰতিষ্ঠানত আপুনি আহিছে সাইন্স একাডেমি ইতিমধ্যে এই প্ৰতিষ্ঠানটো বহুত নাম জ্বলা হৈছে বা ভাল ভাল রেজাল্ট কৰিছে এই প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে আপুনি কি ক'ব? আচ্ছা একচুয়ালি মই যেন প্ৰথম আহিছোঁ ইয়াতে আৰু ডিঅ হিচাপে মই চাৰ্জ লোৱাটো এটা বছৰ হ'ল যিনো শুনি আছিলোঁ সাইন্স গোসাইগাঁও সাইন্স একাডেমিৰ কথাটো শুনি কিনে বৰ ভাল লাগিছে। তেখেতসকলে বহুত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু সকলক ফ্ৰীলি মানে এডুকেশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে তেওঁলোকে আৰু যিটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো মানে RT এক্ট মানে 12C মতে এইটো প্ৰযোজ্য হয় তো এই কামটো তেওঁলোকে কৰিছে এইটো তেনেকৈ কৰাই যাওক বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী বহুত টেলেণ্ট ল'ৰা ছোৱালী থাকে তেখেতসকলে এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰিবলৈ সুবিধা পাব লগতে সমগ্ৰ যিটো মানে এইটো এডুকেশ্যনৰ যিখিনি মানে কি কয় এইটো ছাকচেছৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালীৰ সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ মানে বিশেষকৈ ডাইৰেক্টৰ প্ৰিন্সিপাল বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট মানে এটা পজিটিভ অৰিহণা আছে বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু যাৰ কাৰণে এইখিনি সফলতা অৰ্জন কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰতে এটা ভাল মানে সুনাম কঢ়িয়াই অনা মানে ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত হাই ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড মেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত গম পাইছোঁ আৰু শুনি খুব ভাল লাগিছে। মোৰ তৰফৰ পৰা এইখিনি আৰু তেখেতসকলৰ মানে অভিনন্দন জনাইছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বলৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि। नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गड़ेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम। नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोनद' मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस, फायर एक्स प्र, पावार TCL, फायर एक्स प्लास, ग्रीन बेक्टरि, सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों नोंथांमोना नावखाथा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305 8822328098 आरो
9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो। बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमी ड्राइव इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 700224923005 8822328098 आरो 9127429031। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।